wezamanzi nokuthuthwa kwendle ubambe umqhudelwano wesifundazwe weBaswali Metse namhlanje Soweto College ePhimville njengengxenye yohlelo lwawo lwezemfundo yamanzi nokuthuthwa kwendle. Lolu hlelo kuhloswe ngalo ukugqugquzela ukusungula izinto ezintsha emkhakheni kanye nokuqwashisa abafundi. Manje lokhu kubone izifunda zezikole ezahlukahlukene eziqhudelana ezingeni lesifundazwe ukuthola ithuba lokubamba iqhaza emqhudelwaneni kazwelonke. Umnyango wezamanzi nenhlalakahle uhlanganise izikole ezingaphansi kwezifunda eziyi-15 ukuqhudelana ngenhloso yokufundisa kabanzi ngokunakekelwa kwamanzi. Mamotlha re na le what we call provincial Baswali Metse competition. Ga e batho ba fitla mo re na le 15 districts ko Department of Education. So today they are here to compete against each other. Gore re kgone go kry-a position 1 tsa rona that will go and represent us at national competitions. Re na le di-categories tse di hlukileng tse 5, re na le drama, re na le music, re na le poetry, re na le praise poetry, re na le poster. Kusenjalo abazoqhudelana kuzwelonke babekelwe okuthile okuzobakhuthaza. Le di-prizes tse di monate, re na le di-cash prizes, re na le di-prizes tsa go ba fa ditanka tsa metsi, and then we have prizes up to maximum of 20,000 rand at national. Mo provincial level re ba fa to the maximum of 10,000 rand dikolo tse di winang. Lolu hlelo kuhloswe ngalo ukufundisa imiphakathi ikakhulukazi izingane ezisakhula ukuba zinakekele amanzi njengoba ayigugu. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu ngisePhimville.